Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apit Jurai Kundang Kancing Rimani Kinabada. Salam silaturahim, salam sandi Banda Aceh, Kutaraja Aceh Darussalam. Nah, petang hari ini kita makan gulai liling. Kalau di Aceh ini disebut gulai cu. Kalau kita liling. Oh. Yang liling ini liling panjang ini. Oh, mantap ini. Makan liling. Liling ya. Kejut macam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Acara arisan ibu-ibu akhwat Al-Hikmah dan doa bersama ikhwan-ikhwan. Bisa. Ada suap lain. Oke, tadi terus promotion apa ini? Foto dulu, masuk foto dulu. Abi. Masuk. Top dimakan, dia makan liling. Ini Beb. Ini nggak tahu. Ini apa? Cu. Gulai cu. Kuah cu. Kuah apa nih? Kuah pelik pakai cu. Kuah plik pakai cu. Kuliner Aceh. Kita berdiri. Di sana Bi katanya. Kami mau foto, kami. Waktu. Tuan Guru Taufik Hidayat di Palembang. Ini Pak Ketua Yayasan. Bang, lu. Oh, ambil ke sepinggan ni tadi. Mana ni? Cu ni tadi. Ajong minta tadi. Oh, ambil ke. Kebersamaan di bulan Sya'ban, bulan Ruah, sama ikhwan-ikhwan wa ahwat Al-Hikmah Aceh. Tuan Guru Taufik Hidayat di Palembang, salam silaturahmi. Deng Faisal Kemus Jurai, assalamualaikum. Hermansa Novianti Eka Pratama, assalamualaikum. Makan gulai cu tu lilingnya panjang. Bahasa kita Liling panjang. bukan ini apa? Ratus. Liling ratus. Cop liling beliau banyak ini. Ini walet ini. Tengku Waliudin nah. Ini jumlah asli Semenda nih. Di pesantren. Banyak jumlah Semenda di Aceh ini, di pesantren-pesantren di daerah-daerah. Ini Tengku pula nih. Tengku Minang. Novianti Eka Pratama, makan ini, makan petang nih. Makan liling dengan gulai pelik. Ini khas Aceh. Gulai Aceh, lo bawa gulai jigu. Lo bawa gulai jigu, lo pipisan pun. Hanya ada liling panjang atau ratus. Baik, salam silaturahmi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Makan liling. Yang mulia Pangeran Nazar
Assalamualaikum. Salam daripada Aceh. Ini lagi awak-awak Melayu. Lagi makan khas Aceh. Cuma saya alam selama dengan kereta. Oh, nah. Itulah orang sana kilaan. Waalaikumsalam. Wah. Makan. Makan liling ni. Mohtar Aziz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohtar Aziz daripada Temerloh, Pahang, Malaysia. Salam daripada Aceh. Darussalam. Waliuddin ini, Ading Hairil ni. Pangeran Liung Pinter, Aminullah. Salam silaturahim daripada Aceh. Pangeran Nazar, Assalamualaikum. Salam untuk kerabat dan keluarga di Sambas. Juga yang ada di Perak, yang ada di Borneo. Salam silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang mengandalkan kita.